Minista wa Kariaka itakara thiolonkanakia na michemanio ya jukwaa la usalama na uriria Kenya wetekeria kurira ngari cia borithi mauta amwe na watia mauta kambi cia borithi na chioni twekete maganjo na kionanilia gi kambi ya borithi ya keria bobo geta na mbere nkiama ya kumurika uritingwe bo borithi na boba ina nkuchanio hite kuthira na borithi baibo bongo mpitho kirochia wamba bwande ntere ichemero ichiethrete nende chietweka kawethre ontobura bwatumire ngavana mutumaithira kiyokia bamwe ba mabitha bakanjo no baikia mwankene ya mero na isiolo ontobura bonekete nende kwethira bwechiara matunda matheta ya maita kwa maita na wagagia imeario ya ntuku chionde ntere mwanya ikumani nontobo ikiorwa reto kuria kethira thirikari ina mubango yo kuthiria wagagia no kuthoania thirikari ina mubango yo kuthiria wagagia rikana kwithirwo kiaraniria batwe ukulukira namba yetu SMS ni 235782358 na nya mitandao ni okinyanilia Wero TV, Facebook na nya YouTube to live no bekwithira wetu tira gichokyo gya kukumania kiure getu gya ntukwirwari na twatiri tukwithira twikithoma obura yo tukinyila methene to yambeto 23578 yaya moyajara tukudrandirite rwari Garato kudhurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Kawira mwangaza otonya na maandamano kuthetera wagagio ringa vana mutuma molotete iko rita mabitha bokaria mwankenirira aritine akariba keria kutheta ni uteani lugwa kambi ya borithi bakiromba mubunge Shadrack Mwiti omichokaniria MCA wa Wandi achogoria kumeneria ngavana mutuma akiwa na kunjira nkutene cha Lake Ellis na kiemurimi we ome kiumia kietu emureka kutherema kiurimi bwa irio bya ndethia Mutegerio Wero TV na nguchokeria nkatho chia mwanya muno no ntubwa kuona kanyaga kuatanira batwe onimbeto awini wa Kengero na monanilia wetu wa mathithio tukoberware Imorin Kreme tukiambiriria ni ati urawari ngavana wa Meru Kawira Mwangaza ni umwe wa baraba ithirite bagichumiria kimaandamano ntere chia bore akari baichumiria kwithira betareria kuria kwaniro koni wongele kubwa mpitho kiro chia maitha Mwangaza no lotete thirikari ikira kuwa borithi ibotumirwa kwithira baimwekira mpinde ari watwe ubanganitie maandamano ya noka awatanirete na tori bawe kwithira bakithetera manto yara yo muringithia inyawe ye mukariga kimutegi na kuyerete karekare na riboti yawe na njira ikinyanirite Thine no ya wamba bongombe kiria kariba bore mono barabari mwankanu isioro nitwekete mpange nene mono kiribo amuna kwithirwo ruibethirito bakiruthagie karo na atongoria bokaria muchemanio ro atongoretwi County Commission wa Meru Jacob Ouma akari baruga muchemanio yo tachiara matunda no ntono akawamba bokuthina mbere kuongereka arom ndeba kumerete kuandamana na kuinga njire isioro kuthibwa na nyuki kwa mathama tarambere ya borichi batonyera na kuthiria maandamano tukwenge twabwite muchemania turaomba kidogo tura babu etereni thirikari bwethio uchunguzi ng'ombe ikareta ng'ombe ikura chietenge araura aratengete sindani aratengete Somalia ikenya ire lakini thirikari karama ikoira ng'ombe ara tuthekwerwa inya amba mubukaria ata it's well coordinated no nto bireta na bigeta ja asanjuk na bigeta completely yes including nyama ndawari imagine ndawari tete mwari wenu okendwa Ugoro intabibi kejirwa Nkuruki bamenereti atongoria bagi siasa bakiugita kabaremeto kuthingatira ndeto no yo karia buru thirikari tukuona no thirikari tithirwa thirikari na tukia waja na thirikari akira egitara twari thirikari na itoririkana
kwigitha ria twari thirikari ne okay akwithira mwananchi nakurwa nakarue amona into biawe batwe turi antu ba mumui turi antu ba mairi thatu turi antu bari itokaretwe thirikari kweri kana ni amba ikaretie na tukero itokarua mona into bietu rira bieta utebio tukuthiatirwa turua tu tamu tukirutera ngwiriku Nkuruki Ndeto no nithingatirito nura wari ngavana wa Meru Kawira Mwangaza ora kuga thirikari ni batiri kuthingatira mantu mamakenda kariba igwa bebaganire Kuma gĩcigo mbunge kĩa Mbũrĩ ngĩribotera Ndeto cia Weru nyũkambĩtaga Ki Mutegi. Iwaga Ki Mutegi nonto bwa riboti ni kumania riboti ikio nonto rwaritwo kuria ethira no kuthoania thirikari ina mubango ya kuthiria wagagia no kuthoania thirikari ina mubango ya kuthiria wagagia rikana kwithira ukiaraniria batu kulokira namba yetu ya SMS ni 23578235778 na nyamitandao ni yetu yo kinyanilia tu live nombe kwithia wetu chokiria na twatiri tukuthoma gichokyo yaku oburagio tokinyila. Tugeta na mbere ni ati ngavana wa Meru Mutuma Ntwethingia nelete mikwe ora wari ngavana Kawira Mwangaza aimolota nonto bwa kwebelia maabitha ba county miankiene onto burabo atirire kubibinge biarethi kumanena mpitho kirochia maitha Mutuma nekete wira ni ati thirikari yawe yatira ni weka maabitha abangi 20 na baile bore kuwatanira na maabitha BNPR ibo kenda kuthiria thina ya wamba bwandethia muthuri muri okigatumenyethia cho na njira ikinyanirite. Gavana wa Meru Reverend Mutuma Ntwethingia no bete kuthwa kiorotera ura gavana wa Meru Kawira Mwangaza nikira kuguna ndi ni mathithio jaja tine itumi ja gwita barabara ni kugira maiga akagita karari gavana no wari mbere kwerukira gundu kuria kwa batara ukaria lakini tha inko mwana akigera maiya barabara ni buri timenya no akugera kendo menya muntu imulwa na Kawira na kulwa araka muno are ko withdraw antu askari barat twaturenete akabareta mutindwa kuri CSS akaritangarira era yare nawe karetie security ng'ombe atigira muntu ore suja wetu wokaria ng'ombe weta wa Njoeri ya ora wanontu kotari na timu yo mukaria aenganete na ng'ombe Rwanda ruu Njoeri ora wa so thai Kawira gwithira akigera maiya barabarene ntukumea no akugera no rendi kurubara batirwe ne akuruba onontu bakwithire careless in leadership no bakurira ana barabatirwe ne bethe bora Rwanda ruu bakaretie ng'ombe no bakurira. Mutuma kiuga ikwebire pionekane kumania wamba bwandethia kagita kara Kawira Mwangaza ari gitene mbiari nontu bagitumi ati gutari no rongeka kimantu jagio tongeria ndawire nteto ira cia karikire muno ikwobira bia take place Rwanda ruu Kawira ari governor bia karikire out of carelessness yo tongeria na abatire gwithira ari na ibo gwithira akigera maiya nontu na ukira ng'ombe ciawe ciywa thai nontu ena ng'ombe au kamuketha nende thai na ukira ciywa ende atakira ng'ombe ciembe ciywa ria ritangari atakira ng'ombe cia tiania ciywa ria itangari na kuita askari atakira ng'ombe cia bori ciywa
rea ita ngari na kuita askari. So askari baba ngetura trainere askari 22 itwaretie na mheshimiwa Redekeri na itwetete koba place koba deploy in the final deployment center uye na corridor yo kurukiria ng'ombe cietu iyuku marutererwa Samburu au Bori twamikunikira mutumari tijeja kagitakara agutumairia ati ni bamurite milioni 20 cia gutigira riba kwa mbeu mbithi miti ya avocado na kawa kwanda na gutigira tia Meru iba kuna fertilizer ntere mwanya manende na kaunti ya Meru na kwa watho beji tunabu bagutigira ati thine mira ekwebe kithira na twambiririe kuona value ya mira. So kwina sheria tukubwithia yo karia murimi o mira, yo karia mwendi o mira, yo karia transporter wa mira, yo karia generally mantu yara yethaira yari around economy ya mira. Muthuri Muriuki, Oru TV, Mutujo Kangangi. Kongina kuni ati akariba keria na nkumbo iba ichumiretie no otariria kuria kwanirwa kwoni uteanilo gwa kambi ya borithi ya keria iraba kwathira Antonia ibariwa maita kwa maita mabusu iba matukainya na intobia borithi betumi no ntumirango ni uniki na inya mabati iya koboki irombario nendiki mubunge Shadrack Mweti kwithira gicokaniria kambi ibo kenda eta kana yomba kwithira itungatira kariba kumantere iyo Toriba keria nkumbo na nkinya ntora motoriba riuga ntora nitia wakunyai wamba na nkinya wenyange na wagia bokaria goko ne kuiwa ne wamba bora bwe nkumbo tetabu mwanka keria ga uko bunja nyomba ikagitwa neguru anto bagatonya na polisi reko ili au ntataru na ije kene ringana na toriba bakirigituo kia borichi gia keria giatwikire ganjo arankinya enyangia bathongagira kirigituo giki kia borichi na kwiya na nkinya kwenyangia keria police post ni omokire ko ndeni mabati malokire ndeni na monkatha ino anta bakota baikwa keria police post baumagire goro police bakauria baba batonengera tukaigako ekamanisa balekererwe bungwa kabatorokaga na mpengo kuno ntokora bayingeri gutaki bobwega no gwati muno kwiragira onaringe mpepe je toko je exhibit mabusu gwati ko ndeni aumire ajokia mpempa arwasto na magana jio emwingire gitaranagia abora nkinya babathongagira guko kwa borichi na baga batabakauma gituo gikitukirio ngirite gikionekanaga mabati na nkinya nthingo cia kio irembo moku ni bikibiki askari ile mbija goku nonto nyomba jio mokangire be patiro jiao bakaja bikibiki ne dire nonto gogotewera bwa goku na mubolisi ona atwika atinda ngugini no mwanka mtu onere ndako nogoka bagiokira ntukwenge bethire bikibiki ne ngetu atia nempie muthianto mwaji akariba waikire mubunge wao Shadrack Mweti gutigira akobakira gituo gekeria kenda kwa igao karia bwega ntora ninu kogu nito kwenda kurio Shadrack Mweti uria araithirie police post no ntona kari kwandikira ombio katwandikagira anje tutarwirwo ne igarengere ricurio no ntone tegere tegetwe ukabura umugwekara wereka kugwera kena ringware tucokerera polisi babante tukabaditanga ibago turingithia ko twana tura tukwoero tugwikwa ara bena makosa gutowe karano balogagira nyombe goro bakaura mpengo ningwatetie polisi gotina guceria mpengo nkumba ntuka ya na gote mtu anandia niyo ko ni tukolomba twakirwe ugo kuwa ananti bankumba bakiwa kweno gwati nitugwetia thirikari komiona na mero ndani ya nkumbo kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi Urawari mugambithania munene CJ David Maraga na ameneretie Rais William Ruto no ntuba wekira kirore mawatho yanana ntukwira Kenya yarokere kwithikira no ntubwa ekuo kia Raila Odinga. Maraga awete watho burabukuloketwe kuthimira hutumire bwa mutandao bukethe bukirigeria Kenya kurita maoni yo nenya kolota na ramantu yatiweta boya gesiasa awete ya mweya mainya yaraye yanigie kamiti
ya kumurika utumiri bobwe bwa mitandao yegiĩ ũteti na katiba ya nthĩũrũ ya Kenya. Maraga ni ũmwe wa baraba kũgutwa kũmĩrĩria mataitikio rais 2027. Wale jaji munene David Maraga na ulele iditi nyonte ya kirigiti kia mutonguru wa ndi leo ni umiliti na kumeneri rais William Ruto ni gwikira saini miswada 8 rukiro ntukwere ya Kenya bamukagira gikuo kia mutonguru kia makia ODM Raila Odinga. Kulingana na Maraga, umwa muswada ulowekile saini ntukweno no kulungamira utungata wa mitandao kana Computer Misuse and Cybercrime Act. Muswada ulowe na moronto kujukilia matagere make watho anto balabe na meronga monkore na gesiasa na thirikari muno balaba kuthithia maandamano. Maraga kinenkanagĩra kĩonanĩria na bũrĩa rais William Ruto etire andamani bakulega na muswada kĩgĩna ba mwaka mũthiru ekinaĩ na magaidi. The amendments to the Computer Misuse and Cybercrimes Act, in essence, seek to control and crush political dissent and protests in the guise of expanding protections from cybercrime. Kulingana na Maraga, muswada ujule nenkane manyamati maki watho kirenki ya mea kurungamira utumiri bwa mitandao mainya makuinga akaunti janto kiri mitandao ta website, blog, Facebook, X, TikTok, YouTube na mutandao wa Instagram. Akaunti ile ikethirwo ikingwa ni ile ikonenkane muntu mara thirikari tikwenda. Maraga akiuga bune giutati na kijanto ile jile kile katiba. This unconstitutional committee can order the closure of any website, blog, mobile app, Facebook, X, TikTok, YouTube, or Instagram accounts for allegedly promoting illegal activities. Kulingana na Maraga, muswada utathithirwo walanire bweganu bwa mwingi na wigutati na watho na utibaterie. Amona kuga rais William Ruto ni athite gutati na watho bwa katiba ya Kenya na atibaterie gutongoria ndino. President who does not have any regard for the constitution under which he governs has no legitimacy to continue governing this country. Maraga akiuga alinde bathite kotini gusile mwelekelo wa koti kumanetega lelele lia rais William Ruto amona kulia Kenya beumelie na kulegana na miswada eno. We shall not allow the freedoms and the rights of free speech, media, fair hearing and fair administrative action to be buried silently with Right Honorable Raila Odinga. We are aware that efforts are underway to seek immediate legal redress. We fully endorse those efforts and will render our full support. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Kathosha mwanya muno kiewe Anthony Kathenya na kiewe mutegeri kwithira witete mbere na kuromira ndeto chietwa tonekanya kunogo kanini enduto chokera ni MCA wa Chogoria Franklin Mawera ura withirite akimeneria gavana wa kaunti ya Meru Reverend Mutumantu Ethingi kirakuwa gavana ona kwaria miario yombikia kwithira kiunjira kari ukonia alekeli siraye mwankene wa kaunti ya Meru na kaunti ya Tharaka Nithi ariwa miario yomba kwithira ikireta ndwa gati atiga kaunti icho yele inyume akaita ati kuraya ugeta kuraya. Nyumbani safi na bora, Raina mabati kwa nyumba yangu, bei nzuri hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo, weka mabati maisha safi. Raina mabati, nyumba yako itang'aa. Raina mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Raina mabati juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha.
right on my body, right on my body. Nyumba yako itang'aa, right on my body, right on my body. Kwa bei nzuri tena, kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara, hakuna crack. Right on my body, juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Right on my body. Ogo Kinya, karibu Koroka. Karibuni chai mama. Aruvi nukanywa chai? Kinya unitenywa kwika mochama yuto matukangite ngachirewa. Mama, kwanywa chai baba rambwembe. Karibu. Neria ribini rugite chai na leo. Mama, eria ungura ndukene. Auge eria teria. Eria mwarokwa. Eria ne lisha turugiro dai. Lisha? Odai. Ndabu. Kunda kalia ka. Naoni. Kinyago no kwenda? Niyogo. Ka. Ni tamu. Chai kwa kudongi mpongera kangi. Kuma naiba? Eria teria. Eria ne lisha. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo uthongi butengana na bongi kinyaburi ku aja meru njona haruo tukuthongomia na magurija tekuinyiria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi guro yonthe yuge ebae turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuku chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka themwe na nusu ciogoro na cio ntuku cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro na ntuku ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka themwe na nusu ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Keke kabeja na kamutu yake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyagia na kamusere inyaju twena jua mbishori kuma nice rice millers mwea moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na ni kwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri motutujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watuika wina kiuria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Jumbo, welcome to Kisimani Eco Resort and Spa. Looking for the perfect holiday with your family, loved ones, or simply a peaceful solo retreat? At Kisimani Eco Resort and Spa, we combine luxury with learning, fun, and unforgettable experiences. Relax and learn how to turn your small idle land into a source of wealth. Modern beekeeping, chicken and duck farming, organic vegetable and fruit farming, dairy and pig farming, waste to wealth training with BSF technology.
Mabati. Call now and take advantage of our limited pre-Christmas highly discounted holiday packages designed to give you more value at lowest price. We also offer executive accommodation, modern conference rooms and team building grounds ideal for family meetings, parties, end-of-year strategy meetings and much more. Visit us at Mailinane, 12 kilometers before Isiolo town along Meru Isiolo Highway. Call 0742-205-295 or 0733-570-530 or email us at resortisiolo@gmail.com. Website www.kisimaniresort.com. Book today and enjoy big pre-Christmas discounts. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710-120-590 au 0110-581-292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Love carried them through time. And betrayal tearing their lives apart. Turning what's sweet to sour. Nimekuja kudai haki yangu. Lazizi Season 1, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Nenda kama nani? Yes, ndio wenyewe ndio bada. Karibu kitu. Watarani. Yes sir. Kumenyiria ate wewe tuongane ona ndeze. Mbie mwende. Bado mwenyewe choke bonde. Chivo. Atoto. Ndio buru mwenkima ya Lea Premium na chapati na muroiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tare. Menyera na kuria nja yaku na njirere agirite buruna mutujwa nkima jolea Premium Fortified Sifted Maize Meal na juankano jolea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Lea Premium. Kathoshe mwanya muno ntubo kwithira witite ambere na kurumira ndeto chietu kumane na kiuria gietu kira tukuretie thira nukuthwania thirikari na mubango yo kuthiria wagagia kwina ntumiri nkaira chiomba kwithira chietu kinyila kiwa kuwa ni Mishekobia Mukurino kuma kiani Keinono na The Word. Thirikari niremetwe ni kuthiria wagagia ntere Chiembe North Buru bukombeka tunenkirwe mathaga ya Yomichinka ni thirikari twithira twikaria ndithia chietu twetwingwa na inya tuombe kwithira twikaria ba mami beto bakirima ndwanda chietu gutino pwapro. Akiwa kuwa serikali kila wakati vita vikitokea wanasema wanashughulikia na ni uongo. Ni Captain Richard Kobia ariwa serikali ya Ruto haijaweka kipaumbele usalama wa Wakenya. Lengo lao ni vile watashida uchaguzi 2027 peke yake. Eta nambere na kwaraniria batwe kukulokira namba yetu SMS niyo 23578 23578 na kinyami tandao yetu Wero TV Facebook na nya YouTube twatiri tukuthoma gichokyo gyaku obura gyo tukinyila metheneto
ya Ndeto. Twicokera ni ati MCA wa Chogoria Franklin Mawira na ameneretie ngavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ethingi akiuga na kunjira kariokonia nkuchanio chia Lekelis. Mawira ariuwa kwina miario ngavano ethirite akiritete bui na yomba kwithire kiretandwa na inyarumenati atiga kaunti ichwe yele ya brato tariri mwandiki wetu wa Ndeto Martin Mugambi. Kiririmbi kia miankana nkinyoto ngabo kaunti no akithiete na mbere gwankana kumania na miario ya ngavana wa Meru Mutumanto Ethingi muthenya wa igoro. Mbere Excellency my senior governor Muthomi Njuki anto batharaka bakumiza Meru Inegembe South anto batharaka bakwenga Meru Imenti South na Arame Tongo na bayoketie mwankati bitari siaki ndene ya Meru anto batharaka nende bakwendo tonga Meru rizo kwekerema ngeti yuku maera na ara keremene kia Mount Kenya kwena kerema kewetwa Lake Ellis kerendene ya Egoji ne Egoji mze kiraito Egoji West District. RMCA wa Wandia Chogoria Franklin Mawira aithukirite Mutuma kumania na miario eno. Body by the Survey of Kenya topography maps sheet number 135/4 Mount Kenya E-series number Y731 bosoke bora ithiria report ya IBC County Boundary Atlas ile ya 2012 bosoke ora ithiria KWS official Mount Kenya route Chogoria route guide nikenda bona Chogoria Lekelis lies squarely on Chogoria ward ile Tharaka Nithi county. Mawira aliuga Mutuma kuringana na miario yake na kwenda kuruithania na bateri kwithirwa kirutha utweria bamanto marakuga ende tikuthikiria burakwirwa. Gavana kwina antu benyume akuba kugeria misguide na ni wega muno ontu niyo ndi muthure ni bikarite ku miaka zaidi ya 3 koguo ndajiarirwe wega ndathurwa na ndamenya boundary mbere yaku na namba 2 niyo meke untongoretie ni mbije no bati kwithwo na gwo kirura research yaku tondu ni ndegujaga ona kula ulagiria kuria kirima kiri ariuga Mutuma wana tikomenya mianka ya kaunti ya Tharaka Nithi na kinya kaunti ya Meru. Governor ngoririkanie ati gutin district itwire thiine wa K devolution thaino Egoji West thaino ni ward ili andarigarire muno kwigua wi governor mieri wikarite kinya thaino talwa menya Egoji West ni ward ili tongoretwe ni bwana Mbiuki na baba ni Bas Beto. Muthiari uga Mutuma kumania na miario no na bateri kwithirwa agichunkunwa kiama kia NCIC no ntoba miario no. No mbere kujukia akanya gaka ukola pon NCIC beje nikenda ba investigate ugu governor wa Meru alaririe tondu ni jugo jumba kuruithania aturi ba Tharaka Nithi na bakure Meru ratutulaga na thayo. Kiripotera Ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Kongi na kuni ati atongeria ba biashara ba miramo waibekite muchemanio mukawene jumwe arabo kireti arimi na biashara ba mira kwithira ba ichumiria Alhamisi na Juma ibokenda kweya na maoni jo igururia mendekithia yara yekirwe mbunge ya kaunti ya Meru kenda kumbithia watho burabu kathia tairwa kiwendia no guri abwa kimera kia mira Dennis Mugendi gatumenyithia cio na njira ikinyanirite. Na tutahakikisha bei ya miraa imesimama ile inatakikana. Wakuzaliwa atazaliwa tena na wakutairiwa atairiwe tena. Nyume abo bari atongeria ba arimi a biashara na tuimira batongeretwe ni Rasta Kaloiro toba na bangi weekend kiria kiringavana wa Meru Mutumanto Ethingi na kirimbunge ya kaunti gutunga watho bwa maguri jamira ni ontu nandi bakuibwitikirikite na ni maoni ya mwingi ja kwendekana rena andi barombete arimi a biashara na ure wonde egemira asumirie ntuko niji bagutumiria ni kenda kweja na uge bwawe Gavana wa Meru County na Assembly ya Meru County nkatho no ntwiro mpare atwaenderia turi arimi na biashara ibari urire na babwithia sheria yo kabira mira
kenda murimi wa miraa atiganyanyasawe iba twandikire sheria ataalamu ba kaunti bandikire nereta assembly ekilogia first reading na Alhamisi together atwe na public participation Egembe South ara Maua Methodist Guest House Central together atwe kangeta social hall na Lare together North together atwe Lare social hall na Itigania East Mekindori together atwe Mulango EAPC na twereki 24 Friday together atwe Kamundi ho na Mutuma nara Buri kwiro mbare akwa ndira antu iberia witoria na wingi peja baigwe bira bieke mbilwira kuma riraki mirake andu te sheria kya bwithirwa na mongatha 21st century tutumba kuria ndete na sheria na kimirake tuno mongatha tukikadina sheria kumireke akwa sheria iyo itetuo karaura ekara untu boka ekara ura ekara kwa tukamira mburene ekara ya muone egetha mirete na musimamo nyukari ni bobo ya tuture twari nteo cietu cia mira akwandika ngucokia nkala nontu bwa mupango uyu ngavana na MCA nontu ni atue mabayukiria gutokwa kou natu no mwanka kuringana na bau aria baria twirite ni kenda tukaomba wita centers ira tumbite kwiro twita tukarite maoni ni kenda maoni uyu akaomba tutethia watho bari na witikio na bubu gaitarimi na biashara ukombone bwa thoko buria batwirwe bakwendia na kugurwa mira na maguri ja makuo tukumenya bira biurite miraene tiga kwende mirere kire kuriwa isheria ciaurire miraene muntu aracia thamire ke bura kwenda no ro turira atwika nwe mundu uci no utokomandi kwa ibo ntu tukwenda kenda tutikethire itare onthe twina ndwa teka twithire twina sheria muntu amenye ruari mira murimi abati kuoya mana 5 etundune kiawe akanenkerwa yo kutikie kwithira oro kura no wo kurita sheria na no wo uciurira ba no county assembly kinyama sahande wenge tiere ita kuluka kana sheria wenge ba kuluka kenda ya sheria itukuromba bantu kulukiri kenda mere twithire ki watho te muntu ende umanara umaya akinyangila ntu ndio tukinyangi kwa kadha Dennis Mugendi, Weru TV, Egembe, County ya Meru. Kian Kimathi urani murimi wa irio bia ng'ombe na thiremete bonene araukumire kiurimi bwa mithemba ya kinende ya thara kiyechunje ya kiumia kia murimi we ume ureteri ikombe Kenywa. Chemania na Kenneth Kimathi kuma Ntharene uju imutaramu wa area Randethia aria atumagira kanya kau kuritana arithi bangi tawe mantu jege bia kurebia Ndethia biria bikuguna na iji nio siri nontu ndamenyire siri ya ng'ombe ikwithwa wina rigu ya kung'ana na nikyo mbitite mbere kwanda maria mwanya ora ya kumira nikenda nkang'ania rigu ya ng'ombe ciakwa ntutinda kuita mbeca nyingi nkigura supplements ku reduce cost ya production ya area ni urime iria ndene jwaku nethagirwa ena mithemba mwanya ya nyaki cia Ndethia na rua mono na aretete mithemba ingi mieru twina Kentry iria kiri muchungwa meta Tricantera in a lot of nutrients kana rigu nyingi ya ng'ombe nete mantu amaingi kwanda no umuntire kagitwa otora twanda thara ingi na kana ukaumithia nasari wachoko wa transplant kwaura Australian Red Napier ira ejete rua ina matija maingi na ni gukura mpui na ina rigu ya kung'ana nikenda ugwo komba kwithwa wi tayari kurithia Ndethia ciaku. Tricantera iri mawega ja maingi na tikiri ng'ombe aki ukagitanganiria na thara ki ng'ombe na ng'ombe kwe kongereria na kinyeke ya kwithwa ng'ombe itite kwewa njau itikarakara itarita murigi nyontu ina ndawa ndene yayo na te ng'ombe akire ja Kentry nyanguku nguku kwanza chimiendete muno na ikang'ana mwiri jo kubwa yo nguku ikanenea
nkara cia ikanene na ega ciara nkara inyingi itiutirira. Murethi wonthe wa Ndethia no mwanka aithuranire bwega indi ya mbura. No mwanka wibange mbere mbura itakinya. Wenje marinya, wikire mborea, mbura ikigwa u igutema ciaku ukiandaga na murimi wa ng'ombe tafadhali. Ita mbere ukaibangaga mapema, ethwa ni thaa cia gwikira mborea thare ku ugekira, thaa ire ibati kwa andu enge kuongera ukethwa tayari nikenda tutumira mbura nontu nio ithairwe na rigu ya kumithia imera injega. Kimathi atwe mataro ukambiria na Ndethia ambiria na eria anderia ri na rigu nyingi na ukethirwo na kamunda ga kai ukaanda ukarithia ng'ombe nyingi. Antonia Weru TV, muremi uri ume na kome kinywa. Aritani amwe na aritingwe bange ke University ya Meru ibeyete amwe na wichumiria barabarene bakiriana na kulenta kwa wetekaniria ati kono lwa meri bwa skuru eo barenda kuongelo mishara na nyawitithirwa nkathi na rabachokete batariria kuria kwanirwa ni kimenyano kiraba kuwa igewetithwa mbere skuru ni ya burato tariru mwandiki wetu wa Ndeto John Thiga. Arutingo bonde amana aritani kuma University ya Meru ibaumbite kuba bakiambiria mugomo nara baugite bambirite mugomo uyu kumaniana mantu kathumba maramata kuthibwega kire university ino bakinenganira ngerekana na mantu megene na kimenyano amana kuria witithwa nkathi kire arutingo kire university ino gatiga mantu mange kathumba maraba kuga matiko thibwega. Tuko hapa kama Wasu University Academic Staff Union KUSU and Kutheia on a strike. Tuko mgomo. Mgomo yetu wacha niseme ni hybrid. Tuko na mgomo that was called by the National Secretary Generals on two issues. Implementation and payment of arrears. Yeah, the National CBA 2017-2021. The government owes us 7.9 billion which they must give to us if we have to go back to work. Hapa ndani pia tuko na mambo yetu. Tuko na local CBA yenye tumenegotiate, tulimalizana mwezi wa 5. Na kufika leo hakuna implementation. Na tunasema mara hii hakuna promises, ni kumalizana round hii. Ni lazima all the items of the local CBA zikuwe implemented. Wakunanga nkoro buru mantu megenie na mbeja ciotumira wantu kana commuter allowance ira baguijinka imono nonto ira banenka yoro meanke kominena mithiru acho bakonenkero mwankira una no mantu metire na machenchia batu kuma miaka 14 ndeko lokete mantu yangarama chia wetaeta ke mantu transportation na kadhalika ya chenchetie. By then betorori nya ya urawa chiringi 40 na yento thai ne ya naria 40 na nkoroki na bando batu okera tore hawa thaira na okyo tukuri wa thai na ibyo bituma tuweti on tubu tugwira management beto managers beto ibatu ongele commuter no tubantu ya maingi ya chenchetie nare ndi bayitetie na kuba batichoka ngugeni mwankarera manto umonthe makomba kwigwa makingwa nurungamiri wa chukuru eno. Classes hatutaingia, lakini ndani hapa si kufunza peke yake, inakuanga ndani. Wafanyikazi wote wenye wako kwa hii university hawafanyi kazi yoyote ile, wachana hata na kufunza sasa. Kiripotera ndo cha Weru kuma University ya Meru ntere cha Ncheru mbita wa John Thiga. Arimi ba Kiambogo wa dini ya Timoi batumite iromba kithirikari bakienda kureterwa kwenchuku ya NCPMB
bakiwa batikumba kura fertilizer no ntobwa goro niyo ngarama ya kwira fertilizer ila ikipya kana mutindwa iguru muno onto bakone bopanyelia anene amwe abonga vana mutumana ikikanire agie kawira nebo tiera kwina nchuku chensi pimbi akwina karibo kenda obanyiria ngarama chiore mieboga kimutegi gatumenyithe china nzira ikinyanirite. Warira mbura yeregereto kwambiria kura kagita konthe arimi bakiambo wandini atimo bakiare na metha ya wero baruga boiba ithuranirite buru etera mbura ndi thinera bena yenene ni fertilizer nonto baruga boba miona na thinara bakuromba thirikari ya kaunti ya Meru baretere fertilizer timao kaingoyo mbako bakinyira na mpwe na nkoroki baretero nkinyambe ocha kwanda thaici mbura tweterete nonto kuma mweri jo 10 mbura ekaura oni ankuromba thirikari yetu itutetherie na into bia kwanda ta mpempe irete inya fertilizer naja onto thai uchumi ipothuki mono antu batikona inya mbesa cia kugura mbegu tutikona mbesa cia kugura fertilizer cia goro koyo ni nkuromba thirikari batu ituretere fertilizer ici cia raisi ni kenda tukomba kurima kwau batu imbura kiaringa nthi tumbe kwanda na mbeu nacio iria thirikari kona no itutethie nacio iciumire batunenkerie mbura igikinya tumbe kuanda na turetareterwe akue no tumainya ibo kuona gutejo na mindato kwanza mena ne thoka no to bandu je ekagia kinya poison na tutemenya minya fertilizer tubati kurima cio itena sumu kwa unande inkochokia nganya tongerwa ri baba kuthiro kapotu za mantuja fertilizer na miundore gite sumure bateze tibotuma munda yoka agira swaro kabua mbegu ija mpembe na chitwewe nya thirikari kombo twacio tukomba kurima ura wona na ba ndora tiba kokeremo fertilizer je ni ure gwitha ikuraja rimwe Meru atuikete kumanete kwiraja uju na nde turenda tueke tukuromba fertilizer ja Meru tafadhali turetro fertilizer timau twaretro fertilizer timau urimi bwetu bukega bwira ici sana amwe na bobo bakuromba nkinya kura yeria retareto karibu na bono ntorimi beria ibakuthina muno na gutumira ngarama imbinge kwireria wakirwo nonto ino kureri inkuromba inya batutetherie na kula nonto tathai kukwara gitaria tukuthurania eria iri kuthukira njirene nonto twikaio mboroga na aria kirua kura yetu eria irera kwe muno no mboroga oinde mukuru na mpenda yeria mboroga kwao no twenda yeria na itwitha twina ngarama sana kwao akuru tabange bare aja bokaira tha komisio tuku na ukeja kwethira ketha kura kwe omenya mukuru okaira mapema akete utuku muno akendieria mapema kwa unaendia karia ikogoteria timau nandi kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera ndeto cia weru nio kambitaga ki Mutegi Onimbeto awini wa Kingero na muonanilia wetu wa mathithio tukobwerware Imorin Kremi.